oi kare fuka fiefia e pota kala. Mai miende afuka vale, poi fuka va afonua. Moe fuka va afonua. Presidenti toki ukamea, oi kariko mama e tari. Bauta kala oto horiuni, mai apere apaki moe toi. Iwaka iyo tufumani, keilala oe vai tokuna. Riki opaki aola, mai oe maku atonga. Mai oe maku atonga. Maka kofere kuna, oe loto kaiano. Obama otomoleleka, fanga ilifuka ono uelo. Siya kirista, vai vai ono yenda. Tui tui erisone, oi maku avaya. Oi maku avaya. Soni o California, afe anga ya Siolaa. Uano atanima, editai e kawenga. Taufua mai Kolope, nemou silvea. Si fiekaia, si fiekaia. Saya kanielae, Monterey, ono e amasani. Suka mai kusini, musaka mendo koaa. Lai lako fiefia, malo silava mai. Rea, malo silava mai. Ala kokua lo se sofu taufua. Tumi loka manai, mamo e fatu takusova. Ala nonui e, talo ni kakala e kolope kala. Ka, roni kakala e kolope kala. Eka soni o California, afe ana ia e Siolaa. Uano atanima, editai e kawenga. Taufua vai Kolope, nemou silvea. Si fiekaia, si fiekaia. Eka soni o California, afe ana e Siolaa. Uano atanima, editai e kawenga. Taufua vai Kolope, nemou silvea. Si fiekaia, si fiekaia. Si fiekaia, si fiekaia. Ako kole ke hufanga ngai whatap ko tope ko sa no whakika tamu awe mo menit ko ni ke whakahoko prokalama lula kropolo ku whai mape tō nako tope o tau mo a gene hanga whakaivia whaka-economic a nima o e kakai masivahe whaitu ke huna ono whai Melikani, Nusila, pea mo Australia. Ko ia o ko whiawhia he mo menit ko ni ke whakahoko prokalama ko ni pe o tau whamalo ke tae hamai he ofa mo tau hi hao tai whiwhiri manako o tau tuuta mai ke mo menit ko ni ba ko kole ke talangata e te au whai ki tō mamau at ka tā moau a mo menit ko ni ke whai prokalama ko ni. Pea ko prokalama ko ni o koe no ngai konga lalahi ko uloaki konga o e prokalama ko ni te whai ata lulu aia ko lulu o ku ia e ai loki ngau e hongo fulu o tokanga i moleva i Amerikani pa koe mo loki ngau e hongo fulu o tokanga i moleva i Nusila pa koe mo loki ngau e ono o tokanga i moleva i Australia ko ia o ku te whai lulu ai ngai kulupu ko ia he whawhini pa koe lulu ko ngaua ko ngaulaki
e mau he loki koto ape e wano ai takpanga ni mangeau ki he wina koto ape te ne mau ai lulu pe pike ne number e o angeleva ene tola ni mangeau pa kuia ngai classification o e paanga i hono totoki atu o whakatatau ke silini ka ato ape nai tānaki ngai loki ngā aue pa was mahino e ngai taki kolupu koto ape ko konga wale vai lulu ko lulu ya koni tola e hongo fulu ai ko tola hongo fulu koni o ko ai fo ilolo milimili e nima pa ko ai mo fo lotion di katori e nima pa pare ai pe waono ihe ngahi loki ngawe ko ni ai lulu ko ni ai ko konga ulakia o lulu ko konga wale vai lulu te fai ai fa mahino ai ngahi laulea o kei whai he tupe o whekau aki bea moe totongi pepe kone sin kakai ka mata tohi maga deo mo launga pehe whiwhi manako i kai wagi whiwhi manako ko koe peo kala mau. Pea koe tolu lewa te tala noa ki he kampolo kalama fōu ai krobolo Amerikani ka mata toko naki koe ni i hen i honolu i ofisi. Pea koe hoko lewa te tala noa atu ki he akinau tolu koto ape te ui atu ki nau tolu koto ape me osi ui atu o taki fo toko tolu me chepta katoa ke mo fetu taki ma whekau aki mo pepe ke ho mo tupe. Ko ui atu koe ni he koe uhinga kakai o ku ate optioni ke totongi. Ko tae fie maari e koe fo i mea ata pe a koe o koe ke pehene nia e tae totongo silini e totongo silini. Ka teke nofo pe koe ka areke osi katoa kakai ko ku nau fia ke ngawe ke totongi nau silini pa ke toki hoko mai. Ai ka pai toki osi totongi kakai ko ni ta eua ta e tolu pa ke toki hoko mai. Ta eua ta e tolu pa ke toki hoko mai. So I need ke ui e kakai ko ia ke maa hoku toto. O aloa o ke ahua hiva pa kone osia ai fo i kakai koe o ko ui pa te hoko le vau ke kakai fo o i he risi koe hoko mai. Hono hoko lewa te oate whakamalala whekau aki pea moe mea kai koe no kamata ai polkalama kai ahoni no tufa pa moe ngā ue o whae kropolo aneu na osi mawahe ate ai lori ko ia me alu pa e whae toko naki ke toko naki ai ngā ue koe ni ko ia te whanga whamahino hatu i he kongko ia. Whakakonga whakaosi le waka container aweki tonga o ku kei whae whakakaukau ke hono o mai ai container ice i me o tuku mai ki apini ki rawa ke whao ka te utok tāna ke he konga ko ia pia koe konga wha muimui e tau lulu koe ke pōni ko ia o ko kole ke ua te utoi whakaloloa ka kamata lewa lulu pa te ukamata me Amerikani. Aia ko Amerikani te ukamata rewa pia mi he loki uluaki o aloa uki he loki hongo fulu. E ospeko ia pa e hoko manu usila. Pa e ospeko ia pa e hoko malewa a Australia pa e os lewa lulu pangani mangeau. Pa kono hoko lewa e hoko malewa ai lulu koni taki tola hongo fulu. Katoa alo tau ki mui. O ne ospeko ta ea te tau ki fui fasi. Ospeko ta ki fui fasi ko ia te lele lewa foi lulu panga hongo fulu sa e lulu ko bave he ko lulu ko ia o ku toho whaka sorry ko lulu ko ke tatau pe he toho pau pe ke toho tau taha e pale loki ko toa pe ko ia ka te kore ki asia ke ne takai e tau pulu pa te tau kamata le lulu me Amerikani pa ko ne oska te tau toki hoko ato ai pe Aia e o mai ki he sia ke sio kakai. Ole te whakahawa e tai nini? Ia kai o mai ki he ke sio kakai. Sia? O kua? O gato ki e? O kai ke a ue ki ai. Oh, tau tonu ke warat ki. Koe. Tai e? Ai o ko ia. Ko hau ma pe o ai ki ai. O ai ki he. E, sio kakai ki ai. Koe lulu fika ulaki umawe fika tolu number 33 Loki fihaia. loki ulaki mai tolu koe fao ki loto Pau pegi hota. pau peke fao ki loto pau ke pule tolu noe lo fa noe lo kotoa pe Okay. pata kai Tolu.
Aqui. Olha. Fiekaia mau e wavalu number 28. Number 28. 28 wavalu. Number 28. Fica tolu, te mau be moia e wavalu. Fica wavalu. Ini te takai ke lahi. Fica fao mai tolu nima. Number 35. Koloki fica valuen o hala ni ma ono fitu, koloki fica valuen. Loki fica valuen. Valo. Koloki fica valu, mawe fica wanima, number 25. 25. Okay. Koloki fica hiva ini. Number 9 na Amerikani. Okay, kai ota ke mea populahi. Fica hiva mau e tolua. 32. Koko levan koloke ne ka admin rooms. Admini mai tolu hiva 39. Ke lulu committee number 1 yen. Lulu committee number 1. Wahai buat sesi hata ini. Fica tol noa, lulu committee number 1, fica tol noa. Lulu committee number 2 win. Kawoa. Lulu committee number 2 ko fica woa. Pako loki tapo loin. Tapo.
double mai fika nima. Number 5. Osi Amerikani. Taya tiki fas. Kaka hoki New Zealand. Osi pagaya pa hoka Australia. Ai, hai tiki ahta ki fas etaha. Ope sai peke tau hoko atu. Mau sai ke tau hoko atu. Osi ponua e tolu. Atak ai lewa tau fas etaha. Pa tau hoko lewa ke lulu hongo fulu. Ai tau fas pa hoka ke po kalama hoka. Ko New Zealand loki ulaki. Loki ulaki number 5. Loki ulaki ko fika nima. Loki wa fika wanoa. Tolu. Tolu mai fika taha. Nobody know what pale taha. Feel fika hardly feel that taha. Taha, eh? Malu tu taha e pale. Ito hiya kaya totoni. Kapa. Number 4 no sila. Fika fa ko taha hiva 19. Fika nima no sila. Ya. Tilila kemou ke. Fika nima ko fika wataha. Wataha. Oh no. Oh no, fiekaia. Number 2. Fitu. No number Fitu 21. Another. Oh my God. O fika pe o no vilo iba na pehe wata. Fitu. Fika valu. Kalau kehe. Yeah. Fika valu ko number 8. Hiva. Number 9. Number 9 go wafitu. Fika hongo fulu weni ano sila. 20 hongo fulu. Yeah. Hongo fulu o tahano.
Number 16. O si Australia le vaini. Australia lok fika uluaki mo lok fika ua tolfani mano. Uluaki. Fika uluaki ko namba tahaua. Australia uluaki ko fika tahaua. Ua. Lila, can you hold it? Go, yeah. Oh. Fika ua mawe tolu, number 3. Ai vesti he kona. Fika tolu mawe taha tolu. Taha tolu. Taha tolu. Fika whaang mai tolu ono 36. Fika nima. Nima mai ono, number 6. Bako e Australia fika fitu le vale. Fika fitu mai hongo fulu. Kone osia ai lulu paanga. Pate tau foki heki every set. Kia paanga mila. Que taia até que foi fácil. Ahí me las mata, ¿eh? Okay, next one.
Ko lulu ko ni te malu lu he o fika la lahi. Ko nga he foi toho I whanga taha pe wano. Pa ko o si hanga e Saane whakafike fika ai ngahi fika uruaki ke whanoa o kompea ke fika la lahi. So, pa toho ia te pe foi loki mono foi fika pa toki kompea lewa ke fika uruaki ke whanoa. Pe ko hau nemou e foi fika ko ia I loki ko ia. Kai lulu I loki uruaki au ke wano ka te whakafike fika pe e mahino pe. E mahino pe te uhanga pe au o ai ke mahino au pito. E ti mini pe a hiva, vale, fa, to, ua, ta. Ai te uhanga tohoi, ai fika, ai loki uraki ke taha tolu, he taimini, kono sko ia, pe te utanga lewa ai atu e tau ki foi fase taha, pau tohoi lewa a taha whaake wano, ka koe taha ini, taha ini ke taha tolu, pa te uhanga pe whamaina ke mo maino. Hao. Taha ke taha tolu. Taha. Ua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valo. Hiva. Fulo. Taha. Taha ua. Taha tolo. Sai. Taha tolu en.
Sai. Fika uluaki, kolok fika uluaki a Amerikani. Ko he fika ko ni mahivaua. So, e kume Saane ni mahivaua ko i ngahi loki kehe pe ko feia ni mahivaua. Pe ko ikule ni mahivaua ki a whanoa, pe ko ikule ni mahivaua ki a taunoa, pe ko ikulu ni mahivaua ki a woua, pe ko ikule ni mahivaua ka pau mauia me loki tahatolu, ka ko ni mahivaua o ikulu ka loki kehiva, pa ko fika hiva koe o uluaki te nemou. I think o understand yang tahakato. Nima hivaua fe tu mauai, pa foi nima hivaua ko ikulu peia ki me fika ulaki ke whanoa. O kwa no foi fika ikulu kia. Aya e kume nima hivaua pe ku ikulu ya ke hongofulu, pa ko fika hongofulu ko ya o kuini he lok fika ulaka Amerikani. Ka ko nima hivaua ai fika ulaka ai ke tau ki fai fika ke fifire ata mai he o fu alu straighti ko o fehi apita me ko straighti sa e me piko ke ki fakau mo ki ti ko yo uto mo me pehe ni mahivaua pe ma o ki afika ulaki ko ke whanoa o fika fia pe agoia o kuini ia fika ulaki. Okay? Ni mahivaua. Ni mahivaua. Sai. Ko fikaua ko Amerikani ko tolu nima kumi a tolu nima pe mau ki feia pa fika fia. Tolu nima tol valtaha lok fika tolu Amerikani tol valtaha kumi pe mau ki feia. Tol valtaha tahafahi vaono kolok fika fai Amerikani tahafahi vaono kumi beg mau ki feia tahafahi vaono ko nima hivavalu kolok fika valu Amerikani nima hivavalu kumi beg mau ki feia no equivalent nima hivavalu ko nima fitu kolok fika hivai Amerikani nima fitu kumi hono equivalent to 1 to 40 spek fiha nima fitu ko ua fitu valu kolok adminia kumi hono equivalent ko ke for 1 to 40 ua fitu valu ni mau no taha ko loki lulu na baulaki ya ko ni mau no taha kumi alo ani mau no taha tolu taha valu ko lulu fikaua tolu taha valu ko lulu fikaua valu wa taha ko lok tapolo valu wa taha loki tapolo valu wa taha nima valu taha ko loki fika uluaki ya a nusila loki fika uluaki a nusila ko nima valu taha ko fitu valu hiva ko loki fika ua nusila fitu valu hiva mo nime ni maono ko room tolu ya kwa nusila nime ni maono ko lok fika tolu ya nusila nime ni maono oh wah tau Ifa fácil. Tá feio. O qual foi? Fala, mãe. Ako mo ko ay taka ko niya Ptoa. Sai be. Yeah, okay. Kulong wa ati. Tupe ke ala ka tupu.
taufua, eh? Sebago pun, orang yang tahu berapa kau. Oh ya? Itu yang dia awak kau. Kete fola moya. I know. Cheers! Cheers ke mataele, mo solofoni, mo ofa, mo lesieli, mo ikau nusila, mo ikau Tilila. Have a wonderful Easter and what else? Takitaki'i. Chia ka moscato, pink moscato wine. Cheers to crumble wherever you are. Cheers. Va solo. Tatanya tawan ya. Wine nenya ko si Siolaa sapa. Awa. You can drink 10 bottles and you get filled. You don't feel anything, but you have to watch out. The alcohol. It's delicious. It's just delicious. Pink moscato. Me cosia mambo maya. Can't forget the wine supper. This is the wine for the supper. And last supper na sisu. Cheers, everyone. Jangan terbentang gitu sama kafuti. Kafui fokuti. Senawal di air. Delicious. Yo solo kafuti.
They really kill the kaho. Never tasted it, but it's dangerous. Now I'm idea. Moscato. Make me happy. Usia ko ta foi hoko leva ko ni ko the rest of ya au ke wano ai ko taha fa tanim tahaono tafito no Watolo wafa wanima wana na kemai fika Samuela ai motua ya ikai okuitua koia me tame kani te fasio angi ke lepe pego na ya itua fasio pe I matapa isai koi fika tahafale va ko room ko loki fika faya ko loki fika faya ko anusila o ma uya he ua no hiva fika fa anusila tahao no hiva ko loki fika nima anusila. Yes or no? No, I don't see. Here. Nima wahiva loxicano anusila. Nima wahiva. Fitu hivaua loxika fitu anusila. Fitu hivaua. Fitu tolu fitu loki fika valu. Fitu tolu fitu. Tolu ua valu loki fika hiva. Tolu ua valu. Tahatolu valuono. Tahatolu valuono ko loki fika hongo fuluia. Tolu ko fitu tolu fitu ko loki fika valuia. Pako tolu wa valu ko loki fika hivaia. Pako tahatolu valuono ko loki fika hangofuluia. Tahatolu valuono. Ko astelelia leva ko na room loki fika ulaki ko fahivatolu. Ko na loki fika wa leva ko tahafitu toluono. Tahafitu toluono. Ko na loki fika tolu leva ko taha valu taha 181. Ko na loki fika fa leva ko ono tolu hiva. Ko na loki fika nima leva ko fa tolu. Ko na loki fika fitu leva ko fitu valu noa.
fitu walu noa. Mahalo mo ilo uhinga fitu walu noa o foi fitu walu noa pe taha. Mana tu e tau ufika lalahi e taimi kou tau whai lulu whaka wahi whanua whaka katoa o whai ake ufika koe ni. Ka koe ufika koe ni o guai pe hono number o naia from 1 to 40 ta tau mo ia he uloki ko guiai. So e compare ka pau koe fika koe mau ia he fika hongo fulu. Koe fika hongo fulu kune wini a lock room number 7 i Australia. Wapau whaka fika fo i fitu walu noa o mau ia e wha ko fika fa o ne wini ai room fitu ko Australia e lulu pang hango fuluen ko lulu pang hango fuluen o an kong tau fai ko lulu ko o pare katoa ya hange ko fika na to kilawat ko ane nai ko fika ko na to kilawat ko ane nai ko fa tolu ko fika ni maya ko fika ni maya ka bau ikulo e fa tolu ko ka fika fitu ko fika fitu ko he loki fika ni ma ko ya kuini ko lo sinimo lolo. So I like you guys to do some work over there, kemou fai ki ngawe. Ne lava eta por kalama lulu ke fia sini, ko ia ko fa malola ia au pito ke ka tak kulupu mo mutol ka to mo to ka ngai ngai klok ngawe ko ni. O ko ngawe la fa au pito ni. O ko ka ngawe sisia pa ko ke taimia I don't know pero fe taimo ko mo he ia o no. Tapu ni e ki he talamai e ke ai ki he kone fika ko me ai ki he mu fa fo o lo ngawe wa no me to no to ko wa no ai loki ka to ape so ko sia atu ko fa ko sia sai be mai te ai loki ko to ape pra ko ia o ngawe la ka nge ko mo to lu ko to mai ki se ni ti mo ka to ko fa malo la ya au pito ka tek motor to koni me loki blaki pe au ke wano fa malo at kin usila Australia le sieg mo off solo foni mo mataere malo au pito ngawe malo ino mo fai mi hena lava ke da wi ikona e weekend ta hoko te wi ka hau mo ngawe fo o wi ka hau sai o ko foi male ke hoko te foi polo kalamaki ono fa mahino ngai mea ko to fiha eni hono fa mahino atu heni ai ngahi talanoa fa politikale ba ko tu kita was ma bahe ta to mi fa ngatano fa politikale ko ia ai pehe to kuai pa wai ka ta mahena na foi o mai ba na to li mai na wa fe pa na ta tu ai pe na to lu ia ko hinga ke ai ke to ki totong yang pe ki na to lu ia ngawe ko ka ta make sai ko me ko le atu he tai mi ko to pe fa lulu ka ta pehe pe ta to lu ku ke ha mai ho wa fe ko va he fo ta ha sai okay, how le va ko o mai ho wa fe pa at ho wa fe ko ka ku ke pehe ko wa fe ko mai me fe ya ma oia me hi me ka fusuka mino to gilalo mate pe ka pa ku ke ha oli mai ha to la wangea pe ku ke ha oli mai ha to la to ngea ai ta pehe ko wa fe to ngea ke fra mole ke lu ye wa fe he tu pe pa to ngea ye lulu pa ke pehe ko ia o mu to o mai pe to tong ka ke pehe ko ta fe fitu ngea ko o va he ke fa fe ko sina me fe it just ask yourself ko sina me fe ya ko ato foi wa fe ko pa ko to at mo to ngea ko pa to ta fi ngea so o te ke ai fra poet kale I ko te ke lo ko pe fai fe fika ai o motor ko ta pena mo mi motor ori o mo wa fe pa mo foi tau te posio ka ta fa more ko ne tau me pe ho wa fe gen ko no sia pe time va he ko ke pe ko makali mai ato wa fe almoya we don't need that money ha go almoya o fa ya ka me pa ke algo tali me mui kale ke o se ka nga we to tong lulu he to tong na tu pe pa ke to ki hoko mai ai ko fe ma we ke fa mahina ka te motor ka to pe ko na ko mo si mai ko li ba mo wa fe pa mo ele pe no there's no such thing ko ha mo wa fe pa ke ele ka ko pa ke ha ko participate he lulu mo me ka to ko ya ke va at mo tupu ko ya he lulu o he ko silini ka to ko he lulu ta na ko ma to ma more o ma provide te fa fu a pare ni mangeau we wow no ko tol mano tupu ma provide te lotion mo lolo wow no so hangange o liu ngange ake sini ko ma to ma more we ga ma me e ma ka ka ke ma fai ngawe ke lava ke ma wa tupu distribute ke to tonga mo wa so o te ha ko ai mai ke fika mai o te ke ha ko o fai nga me ko he ma ngawe kai
mole hau ko to ho ki wafe ka pau ki fai pehe, and then just go. We don't need that. Sai koe mea taha koe aho toko nake wi kahau, u fe mau ke e fai mau project I apini, te mau fai mau tunu puaka, Aia o mai mau ki puaka tunu nima, pa te mau haore ke me mau futalamu, ai mau haka ufi, mo mau haka talo, pe koe haka manioke, o ai mono fu lau. So, e tunu re puaka nima, ki mua pa fai lulu, aia tau pehe mahalo koe toluen pe koe fa, o fai lulu puaka aia. Pa koe lulu puaka u tola pe ua nima, ki puaka tunu, ke mau ka mea pe. So, however, mutolu ka hata koe Amerikani, koe mea ni Amerikani. Pa ngai ua nima, ke puaka tunu e taha, mo lau ufi, mo manioke, pe koe talo, o si moho, ko kolosi mai pe koe ia, whakahomoki mai me pamuho puaka tunu, aluatu mo lau mea kai, kolosi mo ia alotina mo family. Every Saturday, kamata Saturday ka hau, te mau fai mea koe ia, koe mau tunu puaka, pa lele ma foi lulu ia koe between he tolu, mo fa, mo nima, ki mua he fitu. Ai ose foi lulu koe ia, pa te mau hoko atu lewa ki ke lulu koe an koe tau fai whamai whanua lai. Aia koe umea kata koe ni te mau huat matolo tuku ia toi, whanga foi lulu koe ia he ospe poni, tuku e lewai koe inga, e koe tona ka hau e whai ai mea koe ni. Panga wani ma ke foi tikite, ka ke mau a whai lulu he tolu between 3 and 5, panga ke mau a foi tikite pare ai ko kolosi mai ki heni, o toa to pokatun kakato mo lau mea kai os moho, whanonga moia tina family. Ko mea te mau whai toko naki, pa ko toko naki ta tau ai pena to kamata ni he weekendi ano tufai mea kai. Ano tufai mea kai ko ilo ina ai ke whai ea mo Saane pa fulahi pe ngā wet, ma toi turi mai ke lulu kai ke lava, pa nai ngahi pending ota na ke lava Tilila. Aia koe wike kahau e o kuia lewa toko taha kune volunteer ke ni hau whai ngā we koe ni, ke toko ni ke ngā we, pa ko toko taha koe ni te ni hanga whai Tilila. Aia o koe lu, o koe talotonga, o koe mo talo futuna, o koe manioke, o koe mo ngahi puha ume, o koe mo ngahi puha hohomo, o koe mo ngahi puha valu, o koe pia mo mo ilo whangaki i kai tonga nau i ko malau, I think ko i kāia, o lan kulokula, i puha, pa o koe mo tangai ufi, o koe mo hange ko talo futuna, o koe pia mo sosisi, o koe pia mo chips, ka koe chips ko niu ngau ake si aine pia mo mei. Pia mo mei ko i fo atu, o si alu mo au whai, au ai o hawe whanga fupuha lala. So whoever kune whe mau ai mea ko ia pa ke toki mai, ke atu hau puha mea pehe, ke hanga ai ke kai o whanau ko i fo atu. It spreads fruit, ko mei, ko mei mo si aine. Aia ko Tilila ko e whai hui kaha, wike kaha u i he 7 to 8, o si hene lori, whakaheka, pa mawahe toko taha ko ia alo whai e tufa, e lewa tunu puakaia i apini maybe around hongo fulu, tahaua ko tuko tolu ko moho, kamata lewa lulu whoever the ne wini, hao lewa piki ho puaka tunu, Whai lulu ko ia i he wike kaha u heni. Sai koe aho wahiwa, o kei lava pe palani ko ia, o ku aho fokia o ku wahe ai tupe ko Amerikani, pe o whakaawai pa mo whare ko retail store, ai tongi tupei a pini, pa o whai he aho wahiwa. So, o kei tula hoko pe palani ko ia, pa ku kei whai pe ngā aue malo i au pito, ke lava ke MD ai ofisini ki ngahi loki koku awa, ka whakaawa ai ofisi ke whai mai mea, ke whai mea ai koloa koe ni. He palani ofisi ke tuu mo ne shipping agency a ana i heni, vave au pito, lo tonga whai ngā aue ki ai, ke lava ke ni hanga uta container, o ave mo o mai. Ka koia he taimini mau ke ngawe akbe ngai agent kehe ki Amerikani ke ono whai ngawe koni. Kono hoko o teu ke whai ngawe ke foi container ice e taha ke i heni. Aia koe foi container ice ko ia o whe mai foi container ice ko ia ke o mai ki Amerikani. Foi container ice fu te whanoa. Pa whanongo ke kakai ko hau whe ave hane mea ki ono family ice. E lava ave, pai ave whakea mo ngai polipini ta tau mo nusila, ke whai ake lulu, aia e lulu e Amerikani kai pike nau kai ngai tonga. So ko lulu ka tau kaya e whai Amerikani kai pike kai ngai tonga, so ka pati ke mau, ngai polipini e mai te mau toki hanga o whakafonu, e ngai kiki kehe i Amerikani, o whaake container ave ki tonga, pa tok whai lewa lulu ko ni, kai kamata hano whae container ko ni a ulako me,
e fe mai container ke tuku mai ki heni ki mua he aho ula ke me ke lava ke palaki ke whaha no whao ngai ko koe ke whi awe ha o mea aisi ki tonga pa ke ha o ke whaho o mea aisi e container ko ni pa ko ne waka hoko mai beta tai be phone be tai phone ko whi mau be ke ave polipini ka kai ke ko mo tolwo mo whi mau ke o mai ha mo uta o aluai ko pau ke mo wo ma fitu taki ko telefoni ko whanoa valu hiva noa nima valu fitu pa te ta ma puka ho uta ke ave ko ki tonga ko tu ka whaka osi pa tau osi e hei whiawhini ko hanga ui atu mo tolgo ko toa pe me ngai chepta na osi ui atu ke mo wo mai ko uhinga ko te kon ke totongi o mo tupe mo whaunga o whai a ko totongi pa ko tu te ui pe me taimini o a o ke ahaua noa ke ahaua hiva pa pau ke show up ko I'm done with you as long as I have a document ya video pe mo tohi officina I have called you I have tried to reach you fe kau ak mo mea but no kaya communicated ta aya ko paramount ko me en ko Suliana o kuya hingwa ko va tau ulgivaiola o ga hingwa ko William Tukwaf o ga tu halamaka holika pa ko mo Elizabeth Toki o ga fok mo Elizabeth ta ha grupa a Suliana lo tonga fai pe to konia ki ai i ene ngahimia ko Ptoa pe ko Elizabeth na pa lele pe to tonge tupe ko ia ko Honolulu aya o kawa Maria Onesi kawa Folau Vailea o kawa Anamanu pa kawa ya api ko tamarine ko os fetu takima api ko tamarine ko to e tolu ko e ko fetu takma tahaya ya taha nemou e fe kawa ni pa faka tanongonongo at kating na tol ko kawai ko fetu takma Sares ko fetu takma Maria pa wiro be foke Sares motu aya Stockton Valley ko siafu ko siloi pe siafu me akoni ko Esau Meriame o ko te fetu takma Esau pa ko vake ko siloi pe vake me akoni pa kau maia ko Rino o ko kawa hingo ko fine funga vaka ko moala pa sini mele ukulangi pa moseini tu polotu te pe gata ya fetu takma ka kai ko ni ko tenva o ko hingo ai ko anaseini lomu o ko ai mo Heleni fale o ko ai mo church ko mele te fetu takma ta ya hen ko Victorville o saya pitopea o si vihu a molonaia pa saya pitopea a Victorville ya ko ngai chepta ko hoko mai heni ko oleva ke kumia ke tohi aia o ku kawai ko hoko mai ko heni ko Texas o saya pitopea Texas ya kau mai pe nina ya pa okay pe Saane Inland Empire o ku kau kia ya kava taukafa pa ku kau kia I mo taiki lolohea pa kai kia mo fineas fine o te peki fetu tak mata heni pa kau ke peki mo sontowi pa te kia pe sione ne me ape ana sen liendo na uya sen taupaki vai sioa vekite pa mo fononga naulu o fetu tak ma sen taupaki ko ngowa ko te kia ko kalia ko chepta ko ya malolo apito me kulisi I don't need to talk ke chepta ko ni Pakapagwa taheni o kunefe mau ke totonge ne tupe you can come to me directly ko chepta ko ni ikai ka nga aketa kame ta fe ka ak moia paloato o kawa siwahala kawa saya taulahi o kawa Miki Cottonbill pa ko kawa moneka aipolo te peke fetu tak mata haya ka kai ko ni so ko haune ilo haune fanon ke video fa hokat ka tek nautol Osko ni te atek telefoni. Pako pitchpeki, pake hatahaya fetutaki mai i pitchpeki, okuyai pe tokotaha fetutaki mai pitchpeki, pako tanaki ke risiko apasa, pako fiefia pite fetutaki mai tokotaha koni, the rest, pake hatahaya fetutaki mai i pitchpeki, okuya pasa pe fuke risia koya. Stocktoni, koliwaki, pako skaumaliwaki ya, okune ilo ea mea koni, pako vai ngahau kai ke fetutaki maia mo taufua ila kai pe ke fetutaki maia so ko Ptoa ia ki nau tolu katoa pe na aku iatu ko fie mau ke kau he polkalama to tongo ne tu pe kamata ko ne ahuahiva ko no ebeleri to pe wi ke ua patau kiai
Apa ka te mo kau mai, ta kai ke mo te tutaki mai, ko telefoni ko whānoa walu, hiva noa ni menima walu fitu. And if anybody we ne siot ka nau tolu whaka haukat ki ai, paka pau i siot tahe ka nau tolu ka mo whanonga mai ke mea koe ni, ko telefoni ko whānoa walu, hiva noa ni menima walu fitu. So, ko whemau ke mo whetutaki mai, ke whamahino ka mo tolu e polo kalama ko whakahoko, ke lava ke totongi ake mo ua. So, ka pau ku ke pehe ko ia, o kati ke te whemore ko asirini, paku whakahela ia, paku ha maa toto ia oku. So, ka kai kono ko ui atu, kone tau ke ahu wahiwa ko e beleri, o kai whetutaki mata, kone maa toto, paku ke te whemau ke pata atau, o si te whanongau, ke hoko mai koe, ka kai hoko mai, moko mai ke osi. Ko ia mahalo ko ngata angaia e tau polo kalama ko he poni ki he whekau aki pia mo e lulu pia mo upolo kalama te tewe apine whekau aki mo tau ngawe o whakaamuange pe e mauhe e kakai katoa ha mahino pia moha loto hanga mahali ke ngawe ko ni he ko whai ngawe ko ni ma tau tolo katoa ko whai pia ma aku a tau te whito ke pei ko mo silini. Ko ia ko tui ko maulolo e polo kalama ko ne ka osie ko tui fia mo tolu kona na mo ma e pare taktaha telefoni ke ngahi taki e ngahi taktaha kulupu na osia ipe I scale o fai ake totongi o fata tau ke mea e ngahi loki ngawe pa ko ia ko ofat ka tek mo tolu mana tu e tona ka hau mo tau lulu puaka tunu fai a heni ko mea mai pe moki fo tunu almo api tina mo fami. Okay, everyone, good night. Mo me ko hela eta ne fai pol kalama. Bye bye. Ko me ala leva te hokat ki ai ko lulu kon ko anusila. Ko lulu anusila fai ahawanima. Ko lulu anusila ta ke tieni ko ngawe fatane ngai vai fonua e kropolo anusila pa Australia mo Amerikani. Kena hanga tana ki katoa silini ngai fonga ko ni lulu ko kati mana tu yo mau hanga whakatau e koloa o whai ake kati mo lulu pak tok whai lewa tana ke kisen pangai wanima pe pangai wanoa ko lahi taha kwa o pangai ni manoa he alua ngai umea whakatonga mo umea mahu inga au pito ya ko ia ko lulu ko ni hoko mai ko lulu he aho wanima pa ko lulu ko he aho wanima o kwa loki ngawe ai Amerika e wanima e tahanima o kwa mo loki ngawe ai anusila tahanima pa kwa le mo loki ngawe ai o kwa le mo loki ngawe Australia e hongo fulu so ko mo tolu kato mo i ngahi loki ngawe ka wikai ke mo active ko ne osipe ai pol kalama ko ni iheni ipo ni te ngawe le vamo ka takulupu mana kusai ka ke malolo mai pe ko ki main page ka tuk mai ka kai ko o na active ko ngawe ko ni pa na fema ngai koloa ko lulu pe na fekau mai ke lulu ke lava tokoni ke te tau tolu hono ka to hono totongi ai tu pe ko ka kai sai ko lulu ga no sila o kamata ia he aho o kamata aho anima ko no sila fai aho anima anusila o fai ai lulu ko ni pa ko lulu ko ni fa hoko pe me American e au ko au te fai ai lulu lahi ko ia pa fai me Stockton ko ia ko te announcing hai me ake ke pa ko ma o pe pare pa te ke o hifole ho address ki a office ya sa to kangare offer mail ya to ho koloa ka te ko ngafi ko falafihu ko ngai fuatanga ko ngai ki fa apai ngai me fa offer apito malo ko si posia sai e lava pe alulu kwa ofa ife poerini ahuanima e kamata leva li paanga ofa imaasi pa os fai tala noa mo mea kato ke os mahino le lei au pite ngai mea ko fai he ko lulu ka inga ko lulu ko te fto senitia ali panga ko ni ke ne lava totongi a ko tupe e kamata leva li paanga i he fonga fo o mo prokalama fo o ko si fatu pe e kai ke to e hala pe o kutoko si pe toko no fa ke fe unga pe mo kakai o ko lava ko toka ngai e ono fa pe Amerikani e ono fa pe anu usila e ono fa pe Australia ko kakai pe ko lava ko toka ngai pe lava iloi ai hu aki senit ko to pe ki tu amane hu ki loto pe mo iloi ki senit ko hu ki tu mo hu ki loto ko me ko si na fu life fa fa vale o kai ke ilo pa ko me le ko toka ngai ya o tu ki ya kakai ke ko lulu ya nusila he ahawanima
Ko lulu leva Australia o whakahoko ia he ahuanima ko o maasi. Pako ne ospe ko lulu ko Australia he ahuanima ko maasi kamata ne ripaanga e haulako e peleri. Pako ne kamata ko ia pako os iloi pe ofa molesieri o na filifili pe kakaina te eke totonge na utupe. Ko uhinga he ko tupu ko ia ko ho mo ripaanga ko ia o totonge a ho mo ua. Tau pehe ko tupu ko paanga wafe, pe tau pehe ko tupu ko paanga faafe, pe ko paanga ni mafe, ka ko mo ua ko tahamano, o ko tupu ko ni mafe, o ko kole o ni mafe ko tahamano holohifo, ho toinga paanga o ni mafe. So ko li paanga ko ni o fatu ya fonga, whakapol kalama i ke tonu mo oni, ke mo ngai inasi ke anga totongi ko mo ua. Eke mai o ilo hataha he kau mofere at koe mengutu mofere ai mea koe ni hala. Koe mea koe nau kaila ai koe, it's impossible ke peiti. It is possible. Ko os kamata hono peiti, ko ene possible. Pea ko kamata ke tae ngai kakai o ilo ai pe e au ai mea koe nai kai ke ilo i. Kai ke, o kai ke ute whaha tu foi whetala au ki ai, ka ko o hake ai ngawe koe ni, mo ene lelei ana he taimini, hono totongi ai mo ua koe kakai pa ko whakamalo, mo whakawheta i ai. Sai, ko nuusila ke ahuani mama asi, pe haukore nau lipa angahe aha uluaki ko e peleri. Ko foi polo kalama koe ni o tu o wha pe i he tau. O kulele pe Sanuari ki e peleri, pa kulele pe me e peleri ki Siolaa, pa kulele pe me Siolaa ki o katopa, pa kulele pe me o katopa wha kuata pe wha, pa koe me osia. Aia ka pau ko foi tupu o kuafe kuata, ko foi panga pe taha valuafe wafe pe kuata ula, kuata ua, kuata tolu, kuata wha, o panga pe valuafe o tupu. Aia ka pau ko homo ua na whiunga mo valuafe, ko ne kaanga ia finis ta whai kakaya homo ua hono o te tupu oha o totongi aki. So, e lava he kautama nai alu whao ha polkalama pehe, ahe nau lava ko mea pe whai ko ki ngutu he tala noa mo tuku aki i au ko kai e ko kai. Ke kai e pa o hao whao e polkalama ke lava totongi mea e kakai na e ikai te ilo au ki ai. Ka ko ilo e taimini. O ilo e taimini pa ko whakamalo ai. Atu lewa whakamalo heni ko lotonga i solei ke taimini. Pa ko osia a Jordan ane po ko whawhita i mo whakamalo ke kakai kato na mo mane po. Na kai ke tokola. Kana kamata he kakai ane po pa nau ilo. Ko kakai na e o mai ane po na e mahu inganga teki nau tolo e totongi nau kiseniti. Ha nau toyo ka whainga whakawhiawhia na e whai solei kin. Ne lava lele whakataha koe ane po pa ko whakamalo at kalo ane mo poasi. Whakamalo at ka teki mo he whakaata a apini ke whai e mai kia whetutaki. Ke whai no tātāna ke kakai. O pe he. Mahino ka te awa ne po, e lava pehe kakai ko ni ke nau ai na ono wha. O ko fia, ono wha is a magic number. And to create a number named 64, I can explain in a book why I make it 64. Yes, so o mau te mahino aka ne po, te nau lava nau tolo ai na ono wha ki e beleri. Mea katoa, file nau Palestine, file nau taipaanga, file nau mea katoa nau tolo kwa ki ukawa kia. Ko e aho ni lewa na lava provo, pa ko whakawhiawhia ane po na elea e toko taha e whakataha ko ni. Tō maulo i mata pa na ongo i ka te au hange ku te hu kakano, he ku mao hataha, o ku ne mao e lau maari e koia ke ne lea aki. E na lea me whine ko ni te pe, o ku malolo at hoktunga ane, o te ke lava ia to tongi, a ngai mea pehe na e kau ki ai. Ka koe mea ia e kau Nigeria, koe mea ia e kau Palangi, koe mea ia e kau Siaina, na e o kakai tonga kau kia ane afi. Pa na o mai o introduce pol kalama koe ke kau tonga, o kau kia tonga, o hoko mole ai pangai tonga. Mole kai loa kai kita maa wau ki taimi. Na whaka ilo hataha ai, hala. Ka koe ha tangi whakalongolongo pe, mo folo whakalongolongo pe kona. Ana pe whine koni. O ko whakapalo ke whine koni e ka taki la. No tau kai ia no rea kowe mamani. Ka ui kai ke... Kai ke...
mai he api ke he pa fai business ai api pa ha ta ke so but anyway ko osia ko ia na le fe ni pa na maungo e mau o tangi mo maungo I hene rea hinga mea katoa ko na e hoko ko pehe tana ia pe kakai na asmonuka pehe ne afi pena let go ai pe alo ai pe ko ke lava ta fa ilo hange ko ngai le holo ko ha ni ke lava ta fa ilo kai ko nga ko ya ko me muri Pagula vale ahoni ake o launga FBI ko ya ko mea tonga. O hinga ko malo ko loto kovi moe sio moe ka ke loto katonga ke ne fai ka ko tonga ni ke. I'm a different tonga. Te lava ko different tonga ne o te lava ai me ko ni hoko ne no tau kai ya. E pa ko ia ko fia ma fataha ne po na ilo iko na silini la e lava totong. Au ke ne po ke tama mi San Francisco aneu o matala mai ngai me ke he tak chip tai taha sia ke whaka uria ho mo fele ho tak mo ngai longu tupa mo ngai ka na whaka hoke kakai whaka mamahi whaka loloma ke tau whanongo hangai mea pe kai ke na lava whataha provoi a honi pa ko whataha na loi mata ia au pito pe molea kakai ko ni ka neongo na alube whataha o ikulelei pa ko fie ki whalukunga kakai ko ia o na whai ngau ko ni pa na uloto taha ke na whai ngau ko ni ko whamaloat ka koison mo whamaloat ka mutol kat katoa pe na mo uke ngau ko ni o whai ke whakahoko ko to en asoreiki ko Soreiki foki koe na tala na toko kovi au ia. Na aku haa ia mo hauha. Kai fefe tolu kilu na o atu. Fefe tolu kilu te ke urea ke aku ngutu na e ave atu. Fefe kai ke. Au ke uto tokanga ka me atai mine ko fe mage totongi. Aki se niti ko toa pe atonga. Tau ngawe whakataha Amerika no sila mo Australia. Ke tau ngawe whakataha ke lawa ke totonge mea kakai. Pe hange ko glia ko ane nai maat ke ako ma ke te ma ke langi tau kamata fo he te tau to fo ki tato o pick up fa fo va he ko nai fa afe mo ta mano no afe pa ko palo mesi ate te tau fo tato 5 fo mi ako ya o si ono clean up mo wa kato ape o tau mo wa ke kakai ko ne pato fo por kala ma o fa ka hoko ai ngai va he ko nai fa me mua kai sai o ma o pe na tol ko fa kataki o ma o pe na tol ko na nofo o ilo I me ako ko na e hoko na loto taha ki ta kaufa taha e ngāwe koni. Kai ke, owa si o mai ka te au pia mo eku personality a ako. Mo eku lifestyle a ako. Ka kou ala ke kasi, no ala enjoy myself. O wiki u ala mo hao mea. Toho uto kovi mo mahalo kovi mo loto uri. O kou ala ka kou ala pinko. O kou ala mo mea o pinko aki. Toho atamai kovi mo uto kovi. O pehe o kou ala mo hao mea. Ikai. Por kalama ko ni na ala ako kiai pa ko ilo no to nga o ko ilo no elementity o ko ilo ya how to fix it o ko ilo ya a better solution ke fai kai hato taha na ka mai ke mea kai ke o ko fia au pito he lava ngai fata ko ni pa mana ke ma fokiat ki mawa hange ki San Francisco ka ko fia au pito he lava le fata ko ni provo pe mo Jordan fa malo pa ko tu provo mo Jordan ko ne mahino pe ko effective fo por kalam o ngawe lele o hok o lele ko ne osika to mai ka kai ko ta utu ko hinga ko fa ngo kovi o faiat ko me ta ngawe ko tu fa papau te mohanga pe e mo Jordan mo provo o tāna ki katoa sole ki nau tolu o nau mamahi hoko e more nau ki seniti. Kai ke, ko ngata ngai fwe por kalama koe ki ahoni pa ko mo tolu ko toa pe o mo fe na mo pare ko ahatu si te pe taha fai tufa koe o mea ko pau ke alangi ahatu si te api ngau he iwa ke nima. Ko uhinga he ko tain pe ia taha ke lava ke whakai fo mo mea. Pa ko pau ke mo wange mo taha ke whakai fo mo mea. Ui ngā ko alange koe ngai aho ke he ko au peia, e ke te ulawa kaka he ufi o whakai fo ufi, mo mea ko iau mo moko te ria na te sito e puke. E ko toki ose ne whakake ake me ko veti pa ko whahe ehe apitau me momoko. Kai ke ko whamalo au pito, ka te mo tolu he lava lele ngāwe koe ni ahi koe ki sole kini, lava lele mo ahi koe ki provo ko whiwhia au pito ai, pa ko ia ko whamalo ka mo tolu na mo kau mai ke porkalama koe ni, mo tolu na totong tikite i he kati ko whamalo ka te mo tolu ko lava pa ko mau sipi mo ufi ke tok pick up me Stockton, mahal ko mea ko mana tue taimini, ka ko ofat ka te mo tolu no kotoa, Amerika te tauhanga lewa hui kahau, ko tikite katoa hui kahau mo wike hoko mai, ko
ki te ia mo se ni di ke lulu a Nusila pa ko pau ke whawholau ki Nusila. Ko ia koe me taku manatu iat koe wha puha, koe puha koe ave me Amerikani o like ave o puha e ua, ai au wha o ia ki mua ahua ni ma ko February e wha o Penny Stockton, me a kehe vala inu, me a kai, me a kehe, pa koe me a katakatoa koe ni e whakapuha pehe, e whakahingoa pehe, pe ai tohi pe ai mango, pa e tohi pe ai whonoi, pa e tohi pe ai ko whegi whonua nai toki mau hake nai lo maki mo ia kotu, a tata, he kai ki avea ke te ave whahatufa, whai te riha tonga, ko fo malu pe vai puha koe Amerikani, e toki e mala pe ke nima, o tamako ha ana i he vai whonua, pa guai ongo et mini tongana, Salome pe mo folau, ko moa te mo whai hand over, o mea koe ni ke kakai, ulo tonga whononga atu, ai puha me Australia, mo whetu taki ki wafu, ko hinga ke lava hano, o tui arrive mea koe hui kahau, ko tui kahau leitu hui kahau, ke lava ke pike mea koe ni ke tufu, whai no tufa koe ke kakai, pa e kamata pe no whakaholo atu na e tama off, ke eke pe koha me ave he waka koe ni a Nusila, te toksio ki ai, pe ia ha patchet ke lava ke whakaheka haki i whawha, koe ka hano kovu ke whakaheka haki i whawha, ke kai ngā ke lava ke ave Salome pia mo folau. Kai ke, koe polkalamai ahani mo kati, o whakahoko atape mo ngahi whanongonongo mo popoa ke polkalama ngawe kropolo, te tau to e whaipia mea koe ni ahua ni maka e whaia e Nusila. E whaia ma Nusila pa ko tui ko ngahi lok ngawe a Nusila mo Australia ko nau os onion, te a mark nau tolea ke set ke kouhe ko lava nau ngahi loki o fonu. Amerikan te mau ka mata heu ka hau, te mau ka mata he ahmoni, te o lere ai mo wike ki Ptoa ko hui ka hau, we ka mo we can hoko mai and we can make it ai ngai lok ngawe ke nau perform e te ko ne ai lulu a Nusila. Ko ia ko ofat ka tek motol and have a great evening everyone. Bye bye.